mawu do kunko we fite kon wa gade nu an pon fideo eno monde do fio donato na dize ututu konwe nukuto ma do te loboro nu mo ya o ko ba do ra santa de we mi memba na fo do mama vana se de gbetu mais na anu mesel si we ma ta tongo i ramene go Actes des Apôtres chapitre 3 verset 4 et Yolando ye ka bo nu kun uton bo Pierre doni doji pon mi ne josi se weto me wenwe gbeto we wa pe dele loboro de pon loboro gboro po do boro ai halo po me njiu de nojo wenwe Pierre ko janko ye bodo nu kundo nu yan se kuno ene o ere suo wa do hudo lobona zeta to ya ga lobona kunu kundo bo pon ye lo pon nu kun eton trilito wenwe kunu kundo bo pon nu kun eton ta eno zombo e ya mu azon egboton wedere no timba mawu no do mi pon o mi dele mi no so nu kun eton do fi de volobona do nevo pon lobona do nevo gbeme wede bunde mero le wa no zolo bo konsero do ayokpo vu de mi konsero eno apete be no abadonu nu e ba ayokpo vu mo nkoton kade lobona nu bikaka lobona gbiwe ai hato gan holo ba sebo to me ja gun lobona konto na to le iditue o Jerusalem comme do gbesi soma ma do ndo pe gbandi si ami o zenu kunto do filoko zai hato do filoko bo ko Jesus Christ ma o e ko da nuedo nukundi do to kuna ni vome o akon ma wo bo zai hato biro titon e na do yan o ya o Jerusalem comme fie zenu kundo wa e no monude ama sano kuno fide na mo ndero fina sano kunto da kuno Jesus Christ yo na mo le dan no fina lile nu kunto pankon akuno Jesus Christ nous dit tout dans ton si fine makpon tabatule o makpon ouvertule o makpon dogotule o amakpon ma o mavo e ru grand tabatule ande nous de l'encoton partager ha nos otule o vile so en solo vous khode na nous akuno ni dono le Jésus sin comme amen.